Savladali smo dobro lekcije, naučili šta je trebalo. Sada mirno sedimo, kao u učionici, spremni da odgovorimo na svako pitanje. Sada je uostalom lako da se objasni zašto nebo ima boju izvora koji još nije nastao i dvoumi se da li da iz zemlje izbije i reći koji je glavni grad naše krvi. Uz osmeh sada možemo da odgovorimo koliko su 2 plus 2 oka. I zamišljeno, ali bez suza i precizno, da objasnimo šta se dobija kada se srce pretvori u razlomak. Svako od nas zna i može da kaže zašto se sreća podiže poput talasa i brzo povlači i da nabroji imena pustinja nakon toga nastalih. Omiljena pitanja su nam ona o državi peska i o kamenu, prvom krunisanom vladaru, i ona o sazvežđima koja kruže unutar orahove ljuske. Napokon razumemo zašto je priča o zmaju koji svako veče proždire sunce zamenjena pričom o suncu pod kojim izumiru svi zmajevi. I bajke smo savladali. Mačiji kašalj su za nas sada pitanja o tome kako od varnice i zenica postaju zvezde i zašto se izmišlja nebo udaljeno u koje se one ukucavaju kao ekseri. Znamo kada je i sa kojim ciljem osnovana generalna tišina, koliko ih ima i kako se zovu kontinenti tuge. Naučili smo gramatiku senki. Ponekog još zbunjuje pitanje koja je glasovna promjena izvršena u reči život, ali neko bi mu, ako treba, došapnuo odgovor. I svako tačno zna kolika je specifična težina postojanja, jer je to lična težina svakog od nas, kao i svake zvezde. O svemu tome možemo da pričamo i pričali bismo dugo, bez zastanka, ali niko nas ne pita, nema nikoga da nas prozove.